Κύριος. Lavdi Zotit. Ο Κύριος να σε ευλογεί Zoti t'u bekoj të gjithëve και να μας δώσει μέσα από το Λόγο Του dhe të na japi brenda fjalës së Tij αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας. atë që ka nevojë shpirti ynë. Δόξα σου. Lavdi Zotit. Δόξα σου. Εντάξει, δώσε το. Από το κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, Tek Ungjilli sipas Mateut, κάπα δέλτα, kapitulli 24, το 12 εδάφιο και το 13 και το 14, 12, 13, 14. rreshti 12, 13, 14, apo 12 me 14, έτσι. Ναι, το 12 μέχρι το 14. Dhe duke qenë pra kapitulli 24 tek Ungjilli sipas Mateut, nga rreshti 12 deri te 14. Dhe duke qenë se paurësia do të shumohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria, por ai që do të ngulmojë deri në fund do të shpëtohet. Dhe ky Ungjilli i mbretërisë do të predikohet në të gjithë botën si një dëshmi për të gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi. Amin. Αμήν. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, λέει ο Λόγος του Θεού, Sepse do të shtohet paurësia, mëkati, thot fjalë e Zotit, η αγάπη των πολλών θα ψυχαρθεί. dashuria të shumtëve do të paksohet, do të bjerë. Τώρα ζούμε ακριβώς σε αυτή την εποχή. Tani rrojmë saktësisht në këtë kohë që flet fjalë e Zotit. Η ανομία και η αμαρτία όλο και πληθαίνει Mëkati dhe paurësia sa vjen edhe shtohet akoma më shumë, και η αγάπη ελαττώνεται. dhe dashuria sa vjen edhe bie. Αλλά αυτό είναι ένα σημείο των εσχάτων ημερών. Por kjo është një shenjë e kohëve të fundit, Διότι λέει ο Λόγος του Θεού, ο Παύλος του Τιμόθεο, sepse thot fjalë e Zotit tek Timoteu, στις τελευταίες ημέρες në ditët e fundit θα έρθουν καιροί κακοί. do vinë kohë të vështira, Και θα είναι κακοί καιροί, dhe do jenë kohë të vështira, όχι γιατί δεν θα έχει καλό καιρό, nuk flet për kohën se si do jetë koha, αλλά γιατί οι άνθρωποι θα είναι κακοί. por sepse njerëzit do të jenë të këqinj. Ο Λόγος του μας λέει θα είναι φύλαπτοι, Fjalë e Zotit thot do jenë lakmues parash, φιλάργυροι, po, lakmues parash, αλαζόνες, egoist, υπερήφανοι, mendimëdhenj, αχάριστοι, jo falenderues, jo mirënjohës, θα βλαστημούν, sharrës, τα παιδιά θα είναι απειθείς γονείς. bijt do të jenë të pabindur ndaj prindërve. Όλα αυτά είναι τα σημεία τα οποία βλέπουμε σήμερα, Të gjitha këto janë shenja që i shikojmë këto kohëra të fundit, γιατί ο κόσμος όλος sepse e gjithë bota στο πονηρό είναι. janë të gjithë në mëkat, në paurësi. Από την άλλη πλευρά λέει ο Λόγος του Κυρίου, βέβαια συνεχίζει και λέει ότι ο υπομείνας έως τέλους, Nga ana tjetër, thot fjalë e Zotit e rreshti 13, ai që do të ngulmojë deri në fund, αυτός θέλει σωθεί. ai do të shpëtohet. Λέει ο Λόγος του Κυρίου Thot fjalë e Zotit ότι στις τελευταίες ημέρες që në kohët e fundit ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος i shenjti do vazhdoj të bëhet akoma më i shenjtë και ο άδικος πιο άδικος. dhe mëkatari më mëkatar. Όσο λοιπόν ανεβαίνει η ανομία, Sa më shumë ngjitet paurësia, χάνεται η αγάπη. humbet dashuria. Αυτό όμως είναι για τον κόσμο. Kjo vëllezër është për botën, nuk është për ne. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Këtu ekziston një problem i madh. Πάμε με ασφάλεια και λέμε αυτό δεν είναι για μας. Shkojmë me siguri dhe themi kjo nuk është për ne, Αυτό είναι για τον κόσμο. kjo është për botën. Εξαρτάται. Varet edhe kjo vëllezër. Κατά πόσο η Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία εισβάλλει ο κόσμος. Sa kisha qëndron domethënë larg botës, Γιατί αν το φρόνημα του κόσμου sepse në qoftë se fryma e botës εισβάλλει μέσα στην Εκκλησία, futet brenda në kishë, τότε και η Εκκλησία κινδυνεύει από τα ίδια πράγματα. atëherë dhe kisha rrezikon për të njëjtat gjëra. Γι' αυτό ο Θεός να θέλει να είμαστε έξω από το σύστημα του κόσμου. Për këtë arsye Zoti kërkon që të jemi jashtë botës Και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το θέμα της Εκκλησίας. dhe duhet të kemi shumë kujdes temën e kishës, Όπως ο Θεός είπε στον Νόε, ashtu sikurse Zoti tha te Noeu, θα λείψεις με πίσα μέσα και έξω την κυβωτό. do lyesh me ser, me asfalt, domethënë atë anijen brenda dhe jashtë, ώστε να μπορεί να αντέξει στα κύματα απ' έξω, që të mund të durojë anija përballë ujit,
αλλά και από μέσα να είναι όλα στεγανά. po edhe brenda të jetë e tillë, domethënë e siguruar. Έτσι πρέπει να είναι και η καρδιά μας. Kështu duhet të jetë edhe zemra jonë, Να υπάρχει στεγανότητα του Λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. të jetë qëndrueshmëria e fjalës së Zotit tek neve, Ώστε να μην εισέλθουν όλες αυτές οι πιέσεις του κόσμου. që të mos të vinë ato gjërat e botës tek neve, Γιατί τότε κινδυνεύει η καρδιά μας. sepse atë rrezikon shpirti ynë. Τότε κινδυνεύουμε να αλλοιωθούμε. Sepse ndryshe rrezikojmë domethënë që të ndryshohemi edhe ne. Και αντί να μεταμορφωθούμε εν Κυρίω, Dhe në vend që të ndryshojmë drejt Zotit, να μεταλλαχθούμε σε κοσμικούς. ndryshojmë dhe marrim fytyrën e botës. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω σε αυτό. Pra kemi shumë përgjegjësi në lidhje me këtë gjë Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη. dhe thotë rreshti 14 dhe ky ungjilli i mbretërisë do të predikohet në të gjithë botën Προς μαρτυρία εις όλα τα έθνη. si dëshmi për të gjithë kombet. Όπως είπαμε χθες το βράδυ, Ashtu sikur se thamë edhe dije në darkë, το Ευαγγέλιο δεν κηρύττεται μόνο προς σωτηρία, ungjilli i mbretërisë nuk predikohet vetëm për shpëtim, αλλά και προς μαρτυρία. por edhe për dëshmi. Και αυτό θα το δούμε πολύ καλά από το 36 εδάφιο. Dhe këtë do ta shikojmë shumë mirë te rreshti 36. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι εν του ουρανό. Ημί ο πατήρ μου μόνος. Te rreshti 36 kur thot tani sa për atë ditë dhe për atë orë askush e di, as enjtë e qeve, por vetëm Ati im. Μιλάει για μια συγκεκριμένη ώρα. Flet për saktësisht për një ditë të caktuar. Πάντοτε έρχεται εκείνη η προσδιορισμένη ώρα του Θεού. Pano? Έρχεται η προσδιορισμένη ώρα του Θεού. Vjen ora e një dite të caktuar. Όταν ο Θεός έστειλε τον Χριστό, Kur Perëndia dërgoi Krishtin, είχε φτάσει η ώρα. kishte ardhur ora. Όταν ο Κύριος έστειλε τον Μωυσή να βγάλει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, Kur Perëndia dërgoi Mojsiun për të nxjerrë popullin nga Egjipti, πάλι ήταν η ώρα. përsëri ishte ora. Όταν ο Κύριος μας κάλεσε, Kur Zoti na ftoi, αυτή την ώρα ο Θεός τη γνώριζε. atë orë Zoti e dinte Και έχει μια ώρα προσδιορισμένη, dhe ka një orë të caktuar όπου θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. që do vi Krishti. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Do vi Krishti. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Do vi Αλληλούια. Krishti, aleluja. Και θα πρέπει εμείς Dhe do duhet neve të gjithë να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες. të kemi kujdes ato që Zoti na ka thënë. Όπως ο Νόε Ashtu sikur se Noeu ανέλαβε τις δικές του ευθύνες, pati kujdes për ato gjëra që i tha Zoti, ο Μωυσής τις δικές του edhe ευθύνες, Mojsiu gjërat e tij, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τις δικές του ευθύνες, Gjon Pakzori gjërat e tij, ο Ιησούς Χριστός τις δικές του ευθύνες, edhe Jezus Krishti ato për cilën tha Ati. ο Πέτρος και ο Παύλος τις δικές του ευθύνες Pietri dhe Pali për ato gjëra që i tha Zoti. και όλοι οι Απόστολοι τις δικές τους ευθύνες. Të gjithë apostujt të njëjtën kujdes. Εμείς που είμαστε ιοί της Βασιλείας Ne që jemi bij të Perëndisë και έχουμε το προνόμιο να βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρπαγή, dhe kemi nderin domethënë që të jemi në mbretërinë e qiellit, δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από τις ευθύνες μας. nuk mund të dalim jashtë fjalës së Zotit. Έχουμε τις δικές μας ευθύνες. Kemi premtimet tona. Ο Ποιμένας, Bariu i τις kishës, δικές του, të tijat, οι πρεσβύτεροι τις δικές του, prezbiterit të tyret, οι διάκονοι τις δικές του, dhjakët kujdesin e tyre αλλά και όλος ο λαός dhe i gjithë populli i Perëndisë έχει τη δική του ευθύνη. ka kujdesin e tij, premtimet e tij. Μπροστά στα μάτια του Θεού Përpara syve të Perëndisë δεν υπάρχει κανένας χωρίς ευθύνες. nuk ka asnjëri dhe nuk do të ketë asnjë pak të kujdes dhe pak të premtime. Παρακάτω μας μιλάει για την εποχή του Νόε, Më poshtë na flet për kohën e Noeut, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, vetë Jezu Krishti, και μας φανερώνει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος dhe na zbulon se kur të vi Zoti, θα είναι όπως τις ημέρες του Νόε. do jenë si në kohën e Noeut. Εκεί ο Νόε είχε το Λόγο του Θεού. Atje Noeu kishte fjalën e Zotit. Κρατούσε το Λόγο του Θεού. Mbajti fort fjalën e Zotit, Αλλά είχε και την ευθύνη por kishte edhe kujdesin να περπατήσει επάνω σε αυτά που τον κάλεσε ο Θεός. të eci saktësisht sipas asaj që tha Zoti. Από τη στιγμή που ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή, Nga momenti që Zoti τον Νόε, ftoi Noeun, τότε ο Νόε θα έπρεπε να τρέξει. atëherë Noeu duhet të shpejtonte, të vraponte. Ήξερε ότι ο καιρός είναι λίγος. E dinte shumë mirë që koha ishte shumë e pakët Και ας περάσανε 100 χρόνια. dhe të kalonin 100 vjet, se u deshën Μπροστά 100 στην vjet. αιωνιότητα είναι λίγος ο χρόνος. Përpara përjetësisë 100 vjet nuk janë asnjë. Όταν ο Θεός δίνει το πνεύμα του μέσα στην καρδιά μας, Kur Zoti i jep frymën e shenjtë brenda nesh, το δίνει για να μας ετοιμάσει. na jep që të kemi kujdes. Ο χρόνος είναι λίγο. Koha është shumë e pakët.
Η δουλειά είναι πολλή. Puna është e madhe Και θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς dhe duhet që gjithsecili prej nesh να αναλάβει αυτή την ευθύνη μέσα του. duhet që të marrë me kujdes domethënë këto gjëra që na ka dhënë Zoti. Και ενώ ο Νόε βρίσκεται στην ευθύνη του επάνω και εργάζεται, Dhe ndërsa Noeu gjendet brenda premtimit të Zotit dhe punon, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο κόσμος fjala e Perëndis na thotë që bota που δεν ασχολιόταν με το να εργάζεται την κυβωτό της σωτηρίας, që nuk merre me ndërtimin e varkës për shpëtim, ήταν αμέριμνος. ishte merakose për gjërat e saj, për botën. Σήμερα η Εκκλησία εργάζεται, Sot kisha e Zotit punon, αγωνίζεται, vepron, κουράζεται, lodhet, θλίβεται, mërzitet, προσπαθεί. mundohet. Στην αντίθεση ο κόσμος, Në ana tjetër bota, ό,τι φάμε, çfarë të ham, ό,τι πιούμε, çfarë të pim, ό,τι γλεντήσουμε, të gëzojmë, γιατί αύριο πεθαίνουμε. sepse nesër do vdesim të gjithë. Δεν υπάρχει ο φόβος ο Άγιος του Θεού μες στην καρδιά. Nuk ka frikë e Zotit brenda zemrës së tyre. Ο φόβος του Θεού υπάρχει μέσα στις καρδιές των αναγεννημένων. Frika e Zotit është brenda atyre që kanë zemër të rilindur. Εκείνοι κρατάνε το Χριστό μες στην καρδιά. Ata mbajnë në zemrën e tyre mbajnë frikën e Zotit. Δεχτήκανε το κάλεσμα Pranuan premtimin e Zotit, όπως το κάλεσμα το δέχτηκε και ο Νόε. ashtu sikurse Noeu bëri një gjë të tillë. Και τι λέει ο Χριστός? Dhe çfarë thot Krishti? Αγρυπνείτε. Rini zgjuar, Γιατί δεν ξέρετε την ώρα. sepse nuk dini orën se kur do vi Zoti. Και ο χρόνος είναι λίγο. Dhe koha është e pakt. Πρέπει να δουλέψετε. Duhet që të punojmë, Να εργάζεστε με τα φόβου και τρόμου της σωτηρίας. të punojmë me frikë dhe me dridhje për shpëtimin e shpirtrave tanë. Ο Νόε δεν σταμάτησε να εργάζεται. Noeu nuk ndaloi si punuari. Όταν εργαζόταν ο Νόε, Kur punonte Noeu, μάθαινε mësonte να ακούει την φωνή του Θεού. të dëgjonte fjalën e Zotit. Άρχισε να αγγίζει τον Θεό. Arriti derisa të prek Zotin, Άρχισε να καταλαβαίνει το σχέδιο της σωτηρίας. të kuptoi premtimin e Perëndis. Ήξερε ότι πρέπει να δουλέψει Dinte shumë mirë që duhet të punonte και να δουλέψει σκληρά. dhe të punonte shumë biles. Ο κόσμος έξω Bota jashtë τον κορόιδευε. talte. Ένα βουνό, μια κυβωτό Një varg, një anije e madhe στη ξηρά. në tokë të thatë. Για ποιο λόγο? Për cilin arsye? Για ποιο λόγο αυτό το καράβι? Për cilin arsye kjo ndërtesë e madhe? Αλλά ο Νόε είχε ένα μυστικό Por Noeu kishte një mister, που σας το συστήνω και εσάς. që do t'ua them edhe tani. Κλείστε τα αυτιά σας. Mbyllni veshët tuaj Σε οποιοδήποτε άκουσμα έρχεται από τη Βαβυλώνα, për çdo zë që vjen nga bota jashtë, nga Babilona, η οποία προσπαθεί να σε βγάλει έξω από το σχέδιο του Θεού. e cila përpiqet që të nxjerrë jashtë premtimit të Perëndis. Και ένα άλλο μυστικό. Dhe një mister tjetër. Μην απατηθείτε από τα μάτια σας. Μην na pan? Να μην μας παρασύρουν οι οφθαλμοί. Kini kujdes edhe me sytë tuaj, Γιατί ο Νόε sepse Noeu, έβλεπε όλη την ώρα ήλιο. sepse Zoti shikonte për ditë diell. Μα πού είναι τα σύννεφα? Po ku janë ret, Ήλιο. dielli, Χρόνια. vite të tëra diell Και ερχόταν ο εχθρός. dhe vinte zëri i të ligut në veshin e tij. Όπως έρχεται στους πιστούς. Sikur se vjen edhe tek ne vëllezër. Πού είναι ο Θεός? Ku është Zoti yt? Πού είναι οι υποσχέσεις του? Ku janë premtimet e Perëndis? Πού είναι οι επαγγελίες του? Ku janë premtimet e tij? Αλλά πρέπει να ξέρει μέσα η καρδιά μας Por që duhet të di vetë zemra jon, ότι έρχεται η ώρα sepse vjen ora, που είναι η ώρα του Θεού. ku është ora e Perëndis, Και αυτή την ώρα κανένας δεν μπορεί να τη dhe σταματήσει. këtë orë askush nuk mund të ta ndalojë, Γιατί ό,τι λέει ο Θεός το κάνει. sepse atë që thot Perëndia e bën. Αλληλούια. Aleluja. Ό,τι λέει ο Θεός το κάνει. Çfarë thot Perëndia e bën. Κρατάμε το λόγο του Θεού Mbajnë fort fjalën e Zotit, όπως ο Νόε ashtu sikurse Noeu το έβαλε στην καρδιά e του, vuri në zemrën e tij, έκλεισε τα αυτιά του, mbylli veshët e tij, έκλεισε τα μάτια του σε αυτά που αντιστέκονται mbylli sytë e tij përpara botës και άκουγε μόνο τη φωνή του Θεού. dhe dëgjonte vetëm zërin e Perëndis. Έπαιρνε οδηγία μόνο από τη φωνή του Θεού. Merrte udhëheqje vetëm nga Perëndia. Δεν είχε χρόνο Nuk kishte kohë να τσακωθεί με τον δίπλα του, të zihej me atë që ishte afër tij, να λαγοφέρει με τον άλλον. të sillej keq me tjetrin. Πρέπει να φτιάξω την κυβωτό. Duhet që të rregulloj anijen. Μου είπε ο Θεός Më tha Zoti ότι μέσα στην κυβωτό se brenda në anije θα σωθώ εγώ, do shpëtoj unë, η γυναίκα μου, gruaja ime, τα παιδιά μου, fëmijët e mi, οι νύφες μου nuset e djemve και ό,τι άλλο μου φέρει ο Θεός. dhe gjithçka tjetër që do më sjellë Zoti. Αλληλούια. Aleluja. Δόξα στον Κύριο. Lavdi Zotit. Και έτσι αδελφοί, Dhe kështu vëllezër, κάποια στιγμή που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, në një moment kur erdhi koha, u plotësua koha, ο Θεός βρήκε τον Νόε έτοιμο. Perëndia gjeti gati Noeun. Μόλις φτιάχτηκε
Όλοι Κιβωτός, sa u rregullua gjithë ajo anija, ο Θεός, Perëndia, προσέξτε, ο Θεός Perëndia διέταξε να έρθουν τα ζώα προς τον Νόε. urdhëroi që të vinë kafshët tek Noeu. Αλλά ήταν έτοιμη η Κιβωτός. Por ishte gati anija. Όταν ο Θεός μίλησε, Kur Perëndia foli, λέει Νόε είσαι έτοιμος. Noe, je gati? Έτοιμος Κύριε. Gati Zot. Και λέει ο λόγος του Θεού. Dhe thot fjalë e Zotit. Και έκαμε ο Νόε Dhe beri Noeu κατά πάντα ό,τι είπε εις αυτόν ο Θεός. gjithçka dhe me saksinë më të madhe se ç'i tha Zoti. Να ένα μυστικό. Ja një mister. Ποιο είναι το μυστικό? Kush është misteri? Ότι αν κάνω αυτά που μου λέει ο Θεός κατά πάντα, Që në qoftë se bëj të gjithë ato që më thot fjalë e Zotit, την κατάλληλη ώρα που είναι η ώρα του Θεού, orën e dur që është ora e Zotit, θα είμαι έτοιμο do jem gati για να είμαι εκεί που με θέλει ο Θεός. që të jem aty ku Zoti më kërkon. Και ο Θεός κάλεσε τον Νόε Dhe Zoti i thirri Noeun και του λέει έμπα μέσα Νόε. dhe i thot tashmë futu brenda. Έβαλες όλα τα ζώα στη θέση τους, I vuri të gjitha kafshët në anije në vendin e tyre, τα τρόφιμα όλα μέσα, edhe ushqimet brenda tyre, όλα Κύριε. të gjitha gati. Μπήκανε οι γη σου μέσα, U futën të gjithë brenda, μπήκε η γυναίκα σου, gruaja e tij, μπήκανε οι νύφες σου. nuset, Ωραία, φύγε από την πόρτα Νόε. ik nga porta Noe tani. Έμπα μέσα. Futu brenda Και έκλεισε ο Θεός την πόρτα. dhe mbylli Zoti portën. Και μετά ήρθε η ώρα του Θεού. Dhe pastaj erdhi ora e Zotit. Αλλά ο Νόε ήταν ασφαλισμένος. Por që Noeu ishte i sigurt vëllezër. Μέσα στην Κιβωτό της σωτηρίας. Brenda në anijen e shpëtimit. Αυτή η Κιβωτό Kjo anije σήμερα sot είναι η καρδιά σου, është zemra jote, είναι η εκκλησία σου është kisha jote και είναι ο Χριστός. dhe është Krishti. Και πρέπει να είμαστε με την καρδιά μας Dhe duhet që të jemi me zemrën tonë προσκολλημένοι στον Κύριο, të lidhur te Zoti, στην εκκλησία μας, te kisha όπου κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο ku Πνεύμα. banon Ati, Biri dhe Frymi i Shenjtë Και θέλω να παρακαλέσω dhe dua që të lutem όλους vëllezër, τους νέους, të gjithë të rinjt, κάτι το οποίο το έμαθα από πολύ μικρός. diçka që mësova kur isha i vogël. 18 χρόνων πίστεψα στον Κύριο. 18 vjeç besova te Zoti. Έμαθα ότι όλες τις δυσκολίες της ζωής μου Mësova që të tëra vështirësitë e jetës time πρέπει να τις περνάω μέσα στην εκκλησία. duhet që t'i kaloj brenda në kishë. Η εκκλησία για τη ζωή μου Kisha për jetën time έγινε το καλύτερο λιμάνι. është limani më i sigurt. Όταν ήμουν καλά πνευματικά, Kur isha mirë frymërisht, απολάμβανα το Θεό μέσα στην εκκλησία. shijova praninë e Zotit brenda në kishë. Όταν δεν ήμουν καλά πνευματικά, Kur nuk isha mirë në ana frymore, θεραπευόμουν από τον Χριστό μέσα στην εκκλησία. shërohesha brenda në kishë, domethënë nga Zoti. Όταν η πίστη μου αδυνάτιζε, Kur besimi më lindi, dobësoi, ήμουνα μέσα στην εκκλησία. isha brenda në kishë. Άκουγα το λόγο του Θεού Dëgjoja fjalën e Zotit και ο Θεός με σήκωνε. dhe Zoti më ngrinte lart. Μου πρόσθετε πίστη. Më forconte në besim, më Ο shtonte. Θεός μέσα στην εκκλησία. Perëndia brenda në kishë, Μου έδωσε να πάρω θάρρος. që të marr kurajo. Όταν αμάρτανα, Όταν αμάρτανα, kur më katoja, πάλι ήμουν στην εκκλησία. përsëri isha në kishë Και ερχόταν το αίμα του Ιησού Χριστού. dhe vinte gjaku i Jezu Krishtit. Εφόσον μετανοούσα, Ndërkohë që unë pendohesha, γιατί με βοηθούσε πάλι η χάρις του Θεού, sepse më ndihmonte përsëri hiri i Zotit, να έρθει η καρδιά μου σε të μετάνοια. vinte zemra ime përsëri në pendim. Ερχόταν το αίμα του Χριστού Vinte gjaku i Krishtit και με καθάρισε. dhe më pastronte Και κατάλαβα dhe kuptoja ότι η εκκλησία se kisha είναι ό,τι το ωραιότερο është gjëja më e mirë δημιουργείται επάνω στη γη. që është krijuar në tokë nga Zoti. Αλληλούια. Aleluja, lavdi Zotit. Τελειώνοντας, Duke mbaruar, θέλω να σας πω ότι για την αρπαγή της εκκλησίας duhet të them për rrëmbimin e kishës, υπάρχει ένας κίνδυνος. ekziston një rrezik. Θα πω για τις μωρές παρθένες, Do them diçka për ato pesë të marrat, οι οποίες πήρανε την πρόσκληση σωτηρίας të cilët morën thirrjen e Perëndisë και άρχισαν να προχωράνε μαζί με τις φρόνιμες παρθένες. dhe filluan të vazhdojnë bashkë me pesë të mençurat. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Keni kujdes këtë hollësi që po u them. Βρισκόντουσαν στον ίδιο δρόμο. Ishin në të njëjtën rrugë, Είχαν το ίδιο εισιτήριο. kishin të njëjtën bilet, Πηγαίνανε στον ίδιο γάμο. ishin në të njëjtën dasëm. Δεν άλλαξαν πορεία δεξιά-αριστερά. Nuk devijuan majtas apo djathtas Και φτάσανε μέχρι το τέλος μαζί με τις φρόνιμες παρθένες. dhe arritën gati deri në fund bashkë me pesë të mençurat. Αλλά Por η ώρα του Θεού, ora e Perëndisë, όταν σάλπισε, kur ra bori e Perëndisë, ακούσαν τη φωνή. dëgjuan zërin. Ιδού ο νηφίος έρχεται. Këtu dhëndri po vjen. Πεταχτήκανε όλες μαζί. Të gjithë u ngritën bashkë Και εκεί φάνηκε ο διαχωρισμός. dhe aty u duk dallimi midis tyre. Ας προσέξουμε πολύ την πορεία μας. Të kemi kujdes vëllezër vendimin ton. Φτάσανε μέχρι τέρμα, Arritën deri në fund, αλλά δεν μπήκανε μέσα. por nuk u futën të tëra deri në fund. Έκλεισε η θύρα. U mbyll dera
και έμειναν απ' έξω. dhe ngelën jashtë. Γιατί δεν θεωρήσανε Sepse nuk mendonin, nuk besonin që και δεν είχαν τη μέριμνα. δεν είχανε. Ναι, δεν είχαν τη μέριμνα. Nuk kishin merakun Ώστε να έχουν μέσα στην καρδιά τους që të kenë brenda në zemrën e tyre, ότι ό,τι έχουν λάβει από το Θεό sepse çfarë kanë marrë nga Perëndia, πρέπει να το εργαζόμαστε. duhet që ta punojmë Μέχρι να έρθει ο Κύριος. derisa të vi Zoti. Γίνανε αμέριμνες λίγο. Nuk treguan kujdes për këtë gjë. Τάγανε δεξιά-αριστερά. Shikonin majtas djathas Και εκείνη την ώρα dhe ato orë βρεθήκανε ατίμαστες. dhe atëre gjetën të pagatshme, domethënë, jo gati Ο për të Θεός να brenda. μας βοηθήσει Zoti të na bekoj, να φτάσουμε στο τέρμα. të na ndihmoj të vëmë deri në fund. Αμήν. Amin. Ο Κύριος σε ευλογήσει. Zoti të bekoj. Haleluja.